viewers hojo se ni khopa ama sapenin tu ni khojong tabang phar pha epewa ke holim git theding ayam jewin ha chungnung pathen thangwan man lang tu ni tidan chu 12 July 2026 pathen ni kho jingka mata quarter final match ni chu event tedu kata sanin ama sa pa chu hi a hele jan kimlai don ta timayotin ji chu ungni makhaya pa na anikipan Norway to England na chu event diu kata sanin abanin Argentina to Switzerland na yung event diu kata sanin ala to hi aban match teng lehin semi final hi Argentina to England hungki chem ding hitan ala ama sign ken England te hi kana cover khapon hiji chun Argentina te to hungki to diu to khon hin Argentina te captain Messi Hinkho Akon Kihil theina cover in the ball ta win ala to England ta hungki to di je wahin England jong tuni akichep kavet le semi final hung thuna te khlonin ahung lu to khlonin captain Pau Harry Edward Kane ama chungchang thu yang hi ehon lesson learn theding tampi kamudo in hiji chun ama ni hungki chep ma song hin ama ni kita to ding ta kilhonin captain te ni chungchang thu hi mi pi alula viver ho in jong idei sau world cup lai a hi tol hona world cup thu ngen isei tri phodo himajin tin adang ake sei so ateng le aki ball so ho jong back to back uploading mi interview ball na sa ho jong au min hin la world cup changing lai hi je hin world cup thu hi ke ho lim hi ana jom jing ko te ti chu kan se hin ten viewer ho jo se in jong je world cup che lai ta hi je hin world cup thu a dang se ding tiong nen recommend win elo suggestion nan pe win hin la aphat to ani kho ta ki to a ken ka gel lesson ilan theine penu thil dang a world cup history ho dang ho a chele e ho hin khwa zil do ding kamu be set lo ya chu hin khwai zil do theo hi chi captain ho alo la player min thang ho hi ki cover han lang teng le ise ngal wai la mo hin khwa ko na de neu cha be he le ho in izil do thei diu ine duty pa hi thupi pena ka ge la hin hi ji chun tunia hi ka sei banga chu England te captain Harry Edward Kane ta ki he ama chungchang thu ega kholim du hin ala chungchang thu detail ai sei ma sangwin world cup ama hung ke chep danul lama hi England te captain hung hi apana world cup ma performance so hi cham chakhat highlight ama background sun ma sangwin I her ma bangwin ama hi Kane hi England national football team captain hi 22nd May 2018 apana hung hi panahin ama hi chi captain hung hi masat pen 2018 na chu ama hi kum som ne li be pahin lajin England gama dinga la England te adinga world cup captain ninga chapang pen captain anene yo hin ateng lama hi world cup 2018 dikon cha a performance ti harvard waile a coach ho te agama manager ho in a dei sawa ama hi 2018 world cup captain a chana pansa hi ti chu masapena ga ase do hintin ala hi chi world cup 2018 ama captain hi na ahung ki chi mu hi iga ave na hele awang apha ti de mai jengin semi final ge ana hlungu win semi final hlungu win ala semi final in hard mo ta win ala fourth position match ding yo akichep kirole wang set tan am hard mo kid win ji chun 2018 world cup ma chun ama ho fourth position ke na dinga a captain hina ama sat pen world cup jong ama dinga akichep na masat pen ahina tolhonin semi final ge na hlung win fourth position a hi win ala hichia chun aman fourth ala awang wa chun ama personal ta prize anamu individual prize anamu chu ele golden boot in a same bang win top scorer ti chu 2018 world cup ma chu Kane hi top scorer an hi a goal group anakhuma ama hin hichi golden boot 2018
2018 FIFA World Cup ma chu golden boot anamun ating la 2022 World Cup jong ama captain hinain akichep kenowin hainla wang set 10 2022 achun quarter final ge bo an hlungwin aman jong goal ni bo an khumin hichi aman an khum thian na World Cup hongkichep hi thumwei 2026 World Cup puma hi ama captain hina thumwei World Cup hongkichep na hitain ala World Cup jo se a he goal khum to pen ihan ma bangwin kasein 2018 na ama golden boot goal group khumin golden boot anamun 2022 a goal ni a khumin quarter final a ana khel tawin ale tua head penu 2026 FIFA World Cup ma hi amo semi final tu jingka alut utul honin ama hin tu chan ye hin goal group a khum tan ama jong goal khum tam loi lain tu kuma hin ali chan na in aum na lajin ama jong ta ong machal jing ding ita sanawin ateng le hichi World Cup jo se te mai lo han le se chunga World Cup ma goal khum tam pen la he ama jong hi ali chan na ahilin abon ke aman goal khum do he le goal som la goal li aitan ama chunga tu a revise ga bol kit le han comment yon hin pe win goal khum tam pen tu chana tu nia tile 12 July chan semi final honglu do quarter final kichai chana hi tam pen hi le Messi 21 goal hin Mbappe 20 goal hin teng le to a team thita jong le close 15 ahin teng le Ronaldo Nazario Brazil te Ronaldo 15 teng le eho to I say yo England tab captain pa Kane hin 14 akumahin amalong kera ani na lajin taw match na lahin semi final awang phana final hung kaya yong le jara khum dham ti cho ge thei nai pon ti cho ma world kama hung ki chep na to goal hin khum dan ho chom cha ega so hin aban lang teng le ama individual ra world kama alot hin ho ai lo le euro cup han lang alol hin ho jong ama lesson learn sei ma sangwin hin sei kho mutin ahin la tu hin ama chung chang thu ama kona Kihil nathei ding isei god jewin ama hin kho hi chomcha ga sei kho mutin het ma bangwin ama hi chapangcha 1993 a ana peng be mahin pen ni kho choi le 28 July 1993 het ma bangwin aminta choi le Harry Edward Kane ta short form a Kane ta het no hin ama hi England na London khopia ana pengin apa min hi le Patrick Kane akitin anu min hi le eho lang min tabangin Kim Kane akitin hi ala ama hin sopi pasal khat anejin ama chu hi le Charlie Kane akitin ama hi het ma bangwen in sung nei zo be se na hung khang le na hi pon ahi wangin la Google ke bola research ke bola le chi apa le anu ti da ha Patrick Kane le Kim Kane hin ipimong abol hona ten le ipilam pa ko na cha teni hi kho kha honam ti hi detail akimu pon ama ho in sung hin dan hi private tila privacy maintain bola social media alo le platform dang dang a ke expose be set lo a hi win ateng le enjolang le in pha dio hin hi chi ken ji nu jong social media dunga ji pai banga min phawa de set chunga footballer min thangta ade de ang England te captain a hi jeng wanga jong ajinu yo hita he a profile low maintain ta uma social media dung alo le platform dang danga kiso beset lo hin kho in sung kingai luta chang khom privacy maintain in sung khari he veti cho kaga sei do hin tin ateng le het ma bangwin footballer lunglut an hi je chun ken jong hi kumgu an hi apanin chi local club Ridgeway Rover kiti he an join in ama hi cha ju initial practice ti da anapanin hi chun ama local London local club Ridgeway Rover a chama live football career he anapada hi ti chu kaga sei do hin tin chom khat jowin ama kumget hong hi in Ridgeway Rover kumni ho tabang practice and ball jovin kumget hong hi hin ama hin Arsenal Youth Academy
an join in ichi football career build up ding ta an ngai to lai ta hin ipi hung ti tam ti le Arsenal Youth Academy a chom khat au kichep jo hin ama hi an sol do tawin aje chu chilaya Arsenal Youth Academy a chu ama performance avet vai le hoya sap be povin ateng le ahin ajong chu a football kichep chu agan ding dola gang jo lo ateng a hat ding dola hat jo lo ateng ama physical development jong hoi be set lo ti danin a course so chun ama hi ichi Arsenal Youth Academy Akon chun an soldo tawin aji cha future javet vai le ama hi coach ke bol han lang alo Kihil han lang ki chep sa sa yong le sangta ki chep ding ta san lo ti agel je wa chu ichi Academy Akon a chu andal do hetain iga age lai la ma dinga life setback na khat chu chapang cha khia kumget vela Academy khat ga ki lu na lunglut ta football ki chem go a future ding ngai to a ale hilaya I coach ho alo ale ki chep compete team a ko na hi club ma ko na lo hing loading development hoilo performance hoilo ateng le learning ability ta ta alo la ma hi ne ding banga a hi zo poi ta reject hung ke ball ti ga ge lai la chun ami dang khat hen lang hi le lo sap na hi pai jeng aban continue nom talo ki mai thei de hen a hi wangin la mi hem mi de sei dham ami do ding ho ti mai law han ki ham bol na chu ji chu kenin a lo sap na langin agel pon chi ta e ki sol do pa hi ke le ke ka ha ki bola phate cha improve ka ki bola hele I de sei dham ka lo hin thei te ki de hi ti langin alla in ama phate cha in ha bolen hung ki bolin ala chom khat jo win ama hin to te ham hotspur ti club an join ki nin ji chol de win ga sei law han ichi sei ma sang ma chun icha ga sei nom lesson lan ma sa penai ga sei nom chu hele sa pawa one rejection does not define your future ti chu mi khat alo club khat in naga adei mo jeng alo thil neu cha khat nan hung ki pat til go na ha sam na ne nei pa chun nang future ding sa gel ha sa loading e ki ham bola come back he go te ding ti pa he ma hin khuwa ide sei da iga kijil no movin aji chuta ka sei manga chu hilaya man one rejection anamu ichi Arsenal Youth Academy a kon andal do chun ama chun ide sei tham khanin ana give up han lang hile icha ko na chu ama ide sei tham a future a career chu talo hin ai wangin la hi Arsenal Youth Academy a kon ahung ki del do chu ama in stepping stone alo challenge ala ha chema hung ki che mata chu aban ajom pai ajom to wa ale cha chu Tottenham Academy ahung lu naung chu ga se be lew hen lo hing pa hi di ekit lo laya alu jo nung academy a jong chu I say dham mi ho course ho jo se ong chun ana a background to chun an head thau hi ai le ama ho gel bang chu hi be set lo ateng le time a jong chu full play hong a pe be ji lo ateng aman ta chu try a bola practice zat wam a ki ball wanga chu ichi Tottenham Academy a jong chu sin the hi be set lo main player ai lo ala it say the first team a chu lut jo lo hin ji chana ma hon jong chun a club min academy te chun ama hi academy dang la club dam dang ti chu Leighton Orient ai lo la Midwall ai lo la Norwich City ti hwa hi loan tabanga na pe do ajiu amo academy a chu hi academy a ko na chu ki chem hi tho ai wang ma chun sumlo na ding tabanga ama hai mundang ho club neu club hoi be set lo ho a hi an sol do ji wa chi club dang do ha chu ki chem ji ala club dang a ko na hung ki sola e ti ma hung ning ki ti chu e di sei dham club dang ho chun ala ji wang wa chu ama hai full match a pe lo loyu ti ho ji ta chai wang la ma hai lung thada lo hela ta chu ki chem jeng club neu ho a ki sol jong le lung thada de lo ai ta lung lut ta pan la ki chem ta cha bol a hele ama he phat chom khat jovin hung lo hengin lo hin len ta hi chama ho Tottenham club ma denga one of the main player 2014-15 as hung hi hin ala hi chima sangai ga sei do no mu ki hilne denga ga pha kit nom che hele success often comes after years of preparation that nobody notices it me mulowa min ethep lo ei noi se ai lo wale chanin khana ei ngai ne ma he performance a hoi poi
ami moi a hiding mai na ki chem do poita ei mu nunga jong en gu thim cha mi mu lowa ei ha practice ni bola ha bola ki bola hele lol hin na ki mu thei te ye ti pa he ama hin khwa iga he do hin tun I khana to te ma ki chep na hung lut ki te lew hen hichi to te ma chun 2014-15 ahung ki chep wa hin ama hola ya min ga phading aka de chile a manager pau Mauricio Pochettino kiti pahin ama he anta sanin full match song an pain phate cha main limelight na an ko ya le ama jo a performance I chan gam khana na hang an hang ke ham ball na pa chun lol hin nan pe ta in hi chama ho club ma ding chun ama in goal ho jang tam pi an khum tan ateng le hi chi ama ki chep na ama performance hoi za le chun ama ho in PFA Young Player of the Year award jong an mu in ateng la Premier League ho jong ama ho performance hu hoi tan andina Kane jong ti chun goal tam pi chi club ma ding an khum to ta ne le ama hi chi to te ha ma ding a chu one of the best player ahung ta ne na ale ti chun hung chal to jelin aman jong hi chi club ma ding a chu record na ki mudung jui jin goal jangalang pi hi ama ahung ki che ma pana chu 2023 ge ahung ki chep ge ya chun ama hin goal tampi ana khumeti akimu in ale chibana ama ni ji tote ma ko na chun Bayan Muniz ti hi 23 in an join in a cha hung ki chema yong chun ama ni chan gam khanin performance ho hoi to tan enjoy sei bangwin ama club world cup hung ki che ma hi tain ale cha chu performance hoi ja chu club jong club dang dang an de dia ta club an change a hung kal to hin ale hitia performance ahung hoi to la ya hichi Muniz Bayan Muniz akichep sunga hin ama hi sei bangwin 2018 a captain ahung hi chu lai club akhela 18 a captain hi a England te captain hita tengle 2023 a club an khel ke na Bayana hunglu na hin na ala tu in England te captain hi ne sum chom cha ga sei law hen injong ka sei tan 22nd May 2018 about na chu England te captain hi England te adinga captain chapang pen World Cup lead dinga captain chapang pen ahi in hichama hin khwa kon yong team player ho tampi ama akon inspire hi in ateng le sei ma bangwin World Cup FIFA 2018 akichemin top scorer ahi in golden boot amun abanin ama captaincy hi na in Euro 2020 runners up allowin abana head bangwin 2022 World Cup ang quarter final ge na ludovin jibana Euro 2024 jong runners up and he win teng le cha ko na khung ki chep na performance a hoi to jel je chun ama hi England team a denga top scorer the goal khum tam pen jak ahung hi ta nahi ta sei bangwa chu I tabangin ama ha dai na the thilizat jong le hada lu hela ma consistent ta practice a bola ama phatte cha hung ki chep jing pa chu ama adinga iri se dham ke na adinga alhin kho a alol hin len pe na hin enjoy ga se ho chi ge lai le ama jong chu player dang ho ama sai na se ho Messi ho ilo le Cristiano Ronaldo ilo Mbappe ho banga ane wa pa na thiema lol hing to pe hung ki che ma hi por ama hin struggle a ha bolin enjoy sei bangwin kum chapang pa hi a Arsenal Youth Academy ten reject an ball ho wa chu keret an ki chai the hitan ai wangin la ama in idi se dam ha ki ball na pa ama la ma challenge ala ki ball na pa chu izil do win jibanin ama captain ahung hi jo win jong am ho England team in a perform low now 2019 Euro Championship elo le league ho ajong atele 2020-24 in jong final in an hard mo win job ngaung choma ami tampi sei bangwin footballer or history dang sei bangwa chu min atasan akinep na ama chunga kiniam tabanga omje wa chu agami pi ho jo sen criticism ho tampi jong anene ana bolwin ahi wangla cho jo se cho ama in sai na koya aman a ball ding lom pa ke ham ball ta consistent ta practice a ball le tu chung 2026 a hi hen ma bangwin FIFA Football World Cup ma
semi final ge thung hi tawin tu lai news review ball ho tampin no ama ho he final lut ding ti changya ta asana championship bela ding ti changya he mi agel ata san tampi aumin ale cha hi ga seino mu chu ama life akona Kihil ne the hi tampi aumin enjoy le Messi le Mbappe le Ronaldo ho akane seilo ama family life hong cham khat kan tat sidi hin ichima sanga chun ama hinkho neu cha iga kizil thedi ho ga seilo han nahin kho ki patil early rejection ti nahung ki patil donga chan ngam kana rejection namun lang athem me min athem mo ai lo ai la lo hin la na tampi ne nei jong chun nang la nang na ke ham bola kineu sa da khapet tun tunana pana hele nikhat le na lo hin te de hi ti pa he izil do dio amen pen ama hin khwa ka ga seinom adang ho chun struggle ball now jat chom chom hiong le ichi ken banga he club min reject anake bola club ma kon anake sol do ti hi ama sa kana cover ma so a chu khat chaum lo hin hi chama adinga me na kizil thei chule rejection anamuta ama hi te ka banga che ho exam lekhasim ho jang class 10 ham khat ki fail ai lo ai le 12 ham khat ki fail ti hong hin khwa ki to thei footballer ho jong same cheese ki bang ma ibol na khana ai lo lamun kharamin reject e ki bola e ki dei ta lo nunga jong e ki ham bola khapet tun tu na ipana hele lol hin te di hi akilol hin te ye ti pa chama hin khwa ga hil jil do diu amen pena ga se hin tin adang chu hi la adang ho to ki bang hep hep ki neu sa ele ki ham bola pan la ding ti ho chu common a izil do thei so ke yo hin ama a chele chi rejection ga mention now chu aklama kona hungki del do nunga jo ama hada lwa pan pa chu stress elo focus kaga abon nom na ka se hin ale tun ama family thu ga se le han adang ho a chu a family thu kana se pon ale hi chi ken hi keti ken kitia ma aneu lai ama hin khwa hi chi ajinu ti mai le han ama keti ken ta hung ki chen hon til high school na kai lai pana ne ke he hon ai wanga choman propose tele jidinga ana seilo phatya loi lo gola ta ani ki dei tama han ai wangin laman 2017 in echi ama adong manu ti mai dham ajinu hi propose na bolin khatnun jong ana san pin 2019 in hong ki cheng honin ai hong ki cheng hon ta na hi na ale chi ajinu jong hi it say the degree sports medicine ti di mai in tu lai hon sports science ti subject hi amount degree ne hin ateng ama hi physical fitness instructor panga hi in hijong le social media ai ha mu be set lo diu ken jong google ka bolin ka holin a detail ho privacy maintain nom je yong hin tin a ha ki mu be pon himwangin la e ho thing lang lang mi bangin ichaloi nu to keti to ken hin cha li ani hanin numei ni alien te ni chu numei hanin anyau te ni pasal alien pen nu min chele iv jen ken hin atel ani nu che hele vivini jen ken teng alien pasal alien pa chele louis harry kane teng anyau pen henry edward ken ama ho ucha lila chu henry edward kane tai ho captain england captain pa anyau pen an hin ateng le cha mi pi in aga het na ga seinom chu ichi ama ken hin khwa dinga mi jo se in azil thei pen ade dia england te alo sap te long ho hi het ma bangovin ji cha ki khen ti ho I ma cha ge lo ma ho aki de to lo wai lo le pham khana misunderstanding tham kha au mai la ki khen jeng ti ho hin kho khat ama ho hin culture khat anei win ahi wangin la hi chi ken hin khwa hi ama very dedicated and faithful acha dong munu high school apana an head ke head p 2017 na proposable kumni jo 19 na kicheng akichen jona tu ni chan ge a he anu pain kho ki pa ta mang khom han a hi honin hi chi hi this is outstandingly ama life agil thei teng la chi ade de a western langa dinga chu long lasting marriage ki ti hi min angai sang hin tu la ya aji chamo ho a he ita khen loi loi na pa he a culture a he tabang hi jin ala ama mi him phatna ai te lama in ahin khwa jong ain ko ten upbringing ahin boldan alol hin ho jong muntina interview ho bolna tengle ama ha research bol ama chungcha ki mudung zuijin alol hin anu le pa tengle so pi pa u pa ja family bonding family support
teng le it's a caring and loving and supportive family kan ne ja ka lo hin hi ati jingin tu khonunga hi tu dunga pau na se kit na pi se tam te le pa khat kahi a ji khat kahi a pa khat kahi ka ti chu ji nei khat kahi a ka jinu dunga ji pa kahi ka cha te denga pa kahi pa he le sit chunga ka gel do ni khuteng le ke ya denga motivation ti chu ei til do kahin huwa ei lam hil ei pui sau penin apangin hi chicken kahi theina tu chanai chan ge a lord hin na len ta ka chan no hi kanula ka pa ka so bi pa ka ji ka cha te ho zo se je hi te na man hi chi a lord hin na dedication ho hi ain sungmi te adela so pi aji even a cha te ki san ge in a pein hi chega age lai le ki pa ta te na pa chat ta hin ama in ahin khwa ka ki pa ne pen hi tabang family ka ne ya football schedule ho tight hi lo wai lo le phat ka mu teng le phat tam jo family to hin kho mana iji cha to ki pa ta khom ding ti hi ke adinga ka priority len pen le sit chunga min than ti sangin min than len bi ta ya family kitub de lowa kitub lowa sang kitub de du lowa uma jile cha ilo nu le pa to kitu mo hin sangin ken ka ngai kho chu le family kitub ta ki ngai lu ta hi le se chu min than sangin ka thu pi sa joy ti pa chama na sei do hi iga age lai la tu lai emi society in jong mi ti sam hung min thang ai lo ai le it said ha lord hin na len ta hin ne ho hi a family lang hi a boy nom ti jong omen a de a to sap te ga ma to tama tam jeng hin iwangin la tu na specific ngai ga azil do no mo ken hin khwa iga sei be no mo che hi le aman azia cha te kho sa dan a family ngai lu dan ateng le le set chunga min than na sang ta kine hen lang len ta kine jong le a family life ti chu ji cha ailol in sung hindan akitup lo wa hele akan pui te sei do pa he main na ma hin khwa ko na izil do thei diu telama in hi chi family angai kho dan teng le ajia cha se jong hilowa anu le pa even aso pi pa ki san angai kho dan he iga amu do wa hele ki pa ta ama ko na zil do ding telama in hi chi aso pi pa ngai lu dan nga se be ken le hen ken foundation ki tia ma england na charitable organization bol di ho alola ma sumla pa mu na foundation chief a khu a upa he main full responsibility apia upan event kola ain sunga anula pa bon ke ma family in jong hi chi ama min phau na pa he aphat chom piu a hi in na masan jo episode la kan se mangin ilol hin na chu e changsan phat chom pia ki pa ta mi jo se na lol hing ta ding in sung ki tub lo iji cha jong ki don lo ai lo ai le inu le pa jong chunga ki pa lo ti dama hin kho hi ai le chun akan poi ti pa he hi chi ken hin khwa ko nai ki gel do wa me mi lol hinai le e chang se de lovin inu le pa iso pi yu le naw ateng le ko hengi kom I khoi veng inam le mi pi inam mi pi ti ho inam le gamin aphat chom pi ti ai ding ti pa he ama hin khwa ko nai gizil do diu chu me na hi chi ama adang ho ka copy ka sei ka cover ho sa nga tham chakhat different de wa kan cover nom main topic aji cha ai lol aji cha ta in sung tu kan pha ken family kan pha he chi cho hin ji chun vi ho jo se jong kineu sa tan lol hin nai ne ho jo se hi ateng na ba na hung lol hing ding hon jong chi lung thima ki ko yutin e ho lol hin na hi inu le pa teng le so pi ipen pi hen lang ipen pi lo so pi ule naw teng le khosung weng sung igaminam teng le mi pi te ho in aphat chom pi a amo ho jong e lol hin na ko na chanwo ane thei te diu pa jo hi I focus diu ti pa he tu ni kho in kaga wel se no min e lol hing he hitin I chaniham khana mi pi hen jong la hen in sunga ki tub lowa I lol hin na chi inu le pa so pi we now in igam le na min aphat chom pi lo dinga hele lol hing dana ki gel jong leo hen lo sam I diu ham ti pa he tu ni kho a avela ki gel do wa vivar ho jo sen cha ko na he ki zil do wa e ho en jong hi chi hi bond ke vai chi pi wa e ho lol hin na ko na igam sungu wa ki khel na igam sung mi pi de wa phat chom na in sung mi te so pi o na da phat chom na hi thei che na ngin pathenin phathe bo hen ti chu
achai na ke ka ga sahin tin aban te yong la cover thei dang life history dang no cover tin football ache jing lai pet ta tu lai match so to hung ki to le story hi ja chu hi cho Akon ha Kihil thei diu ham ta e ho in lesson ilan thei chu chomlam ta kan cover hin tin aban teng le ja sanga hoizo teng le kijil na thei tamzo se do thei dengin pan la jingo te ti hi mi pi ho zo siang kan tep naw hin tin tu ni khwa ise chan chi tan te ka ki pa e see you next time with better content. Thank you.